ubu tuvugana ushobora kuba ucigatiye umupira w'amaguru mu ntoki zawe. Niba uwufite cyangwa hari aho wawubona hafi, reba amagambo yanditseho. Byanga bikunda handitseho made in Pakistan. Ushobora kuba utazi impamvu imipira yose umaze kubona yanditseho gutyo. Icyo nakubwira nuko ugiye gusobanukirwa impamvu. Ubusanzwe umupira w'amaguru ni bumwe mu bucuruzi bukijije benshi ku isi. Uretse abakinnyi, abatoza, abayobozi b'amakipe, abakozi bakorera amakipe n'abandi, umupira w'amaguru ugaburira benshi mu ngeri zitandukanye, ndetse yewe nawe unyumva ushobora kuba utunzwe n'umupira mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Amateka atwereka ko umupira w'amaguru ugezweho watangijwe n'Abongereza mu kinyejana cya 19. Aba nibo biswe ba nyiri umupira, ni nayo mpamvu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Bwongereza ryitwa FA cyangwa Football Association, mu gihe amashyirahamwe y'ibindi bihugu yo yongeraho izina ry'igihugu. Urugero ni Ferwafa. Ibi bivuze Federation Rwandaise de Football Association. U Rwanda ntirushobora guhindura izina Ferwafa ngo ruyite FA. Uyu ni umwihariko w'Abongereza gusa kuko aribo batangije umupira. Ikindi kandi nuko mu bagize akanama gashyiraho amategeko muri FIFA agomba kuba harimo abahagarariye Ubwongereza nk'igihugu, akaba ari nacyo gihugu rukumbi gifite ubwo bubasha ku isi. Nyamara ariko nubwo buri munsi twerekeza amaso ku bibuga bitandukanye tureba umupira, abandi bakerekeza ku masitade atandukanye bajya kuwutera, hari benshi badatekereza aho umupira ukorerwa. Menshi mu masosiyete akomeye akora ibikoresho bya siporo birimo n'imipira ikinwa, ayo masosiyete yose burya ngo ntago ariyo yikorera iriya mipira, ahubwo atanga komande mu gihugu utakeka. Iki ni Pakistan. Aha niho hakorerwa byibura 80% by'imipira ikinwa ku isi. Uratunguwe? Nanjye nuko. Ese kuki ari Pakistan? Iki kibazo nanjye ndakibaza, ariko nibyo ngiye kugarukaho. Uteze amatwi City Radio, urimo kumva Tuyizere Mubaraka. Ubusanzwe Pakistan ni igihugu kitazwi na gato mu mupira w'amaguru. Ku rutonde ngaruka kwezi rwa FIFA, iki gihugu ni icya 205. Umwanya mwiza kigeze kugira ni mu mwaka w'1993 ubwo cyazaga ku mwanya w'141. Urumva ko rwose bari inyuma kure y'Amavubi yacu. Nyamara ariko ngo nubwo iki gihugu kitazwi mu mupira, hari umugozi w'inyabutatu udashobora gucika ugihambiriye kuri ruhago. Uyu ni inganda zikora imipira yo gukina. Ubanza hari ari bimwe by'umubumbyi ngurira ku rujyo. Bijya gutangira byari mu mwaka w'1980 nibwo FIFA yatanze isoko ryo gukora umupira wari gukinwa mu gikombe cy'isi cy'1982. Iri soko ryaje kugwa mu maboko y'Abanyapakistani batuye mu gace kitwa Sialkot. Aka na gace gaherereye mu majyaruguru ashyira uburasirazuba bwa Punjab. Uyu ukaba ari umupaka uhuza Pakistan n'Ubuhinde. Sialkot ni kamwe mu duce dukomeye cyane ku nganda muri iki gihugu cya Pakistan. Aba rero nibo batsindiye isoko ryo gukora uyu mupira wa tango wakimwe mu gikombe cy'isi cyo mu 1982. Uyu mupira ngo ukimara gusohoka warakunzwe cyane, maze bituma aka gace kamenyekana mu gukora umupira w'amaguru. Kugeza ubu inganda zikora ibikoresho bya siporo nka Adidas, Nike, Puma, Select, Lito, Umbro, Mitro, Mikasa, Diadora n'izindi zitandukanye zikoresha imipira muri Sialkot maze zikayishyira ku isoko. Abaturage ba Sialkot abenshi nta kindi bazi gukora uretse kudoda imipira. Aka gace kandi kabumbatiye 99% by'ibyo Pakistan yohereza hanze y'igihugu. Ibi bituma aka kagi gato kinjiriza iki gihugu asaga miliyari 1,600,000 z'amadolari y'Amerika buri mwaka. Byinshi muri ibi byoherezwa hanze bikaba ari imipira yo gukina muri siporo zitandukanye. Uwavuga ko aka gace kabayemo ibibazo bituma akazi gahagarara abasportifu aribo babihomberamo ntiyaba ari kure y'ukuri, kuko konyine gakora 80% by'imipira yose ikinwa cyangwa icuruzwa hirya no hino ku isi. Aba kandi uretse imipira y'amaguru banakora n'indi yo muri siporo zitandukanye nka tennis, rugby, volleyball, basketball, cricket n'indi itandukanye. Aha niho ku isoko y'umupira muri siporo zitandukanye. Ese wakwibaza uti kuki Pakistan ari isi ya siporo yahisemo guhanga amaso ku bijyanye n'umupira? Igisubizo kiroroshye. Pakistan ni kimwe mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere. Abaturage baho benshi nta kazi gafatika bagira, ibintu bituma haboneka abakozi benshi bo gukora muri izi nganda zidoda imipira, kandi aba bakozi bagahembwa udufaranga duke cyane. Ibi byanatumye imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu ihaguruka irwanya ikoreshwa ry'abana bato muri izi nganda, nubwo bigoye gucika. Si ibyo gusa, kuko Abanyapakistani banamamaye mu gukora iyi mipira igakundwa,
ndetse bakaba bayikora mu buryo bunyuranye hifashishijwe uburyo bwa gakondo cyangwa imashini zabugenewe. Kugeza ubu bisa naho FIFA yahariye Abanyapakistani ibijyanye no gukora imipira yo gukina. Ibi bigaragazwa nuko kuva mu mwaka w'1982 kugeza uyu munsi umupira ukinwa mu gikombe cy'isi uba warakorewe muri Sialkot muri Pakistan. Muri 2018 mu gikombe cy'isi cyabereye mu Burusiya, aka gace ka Sialkot kagurishije imipira miliyoni 42 yose mu gihe kitarenze ukwezi kumwe. Ngibyo rero iby'Abanyapakistani babonye batishoboreye mu kibuga bagahitamo gukorera abashoboye ngo bikinire. Reka ngushimire kuba ubana na City Radio. Ukeneye kongera kumva iki cyegeranyo cyangwa andi makuru agezweho muri siporo, kora subscribe kuri YouTube channel yitwa Ishami 250. Njyewe nari Twizere Mubaraka.